Yamasi, kunan devoción matutinanchik cuentawanchik Emilia Manta. Pay aska llakiykunasta tantayukusqa, chayrayku mana puñusarqachu, nita allinta mikhusarqachu. Tukuypis yakikorqanku, wawanwan mamanwan k'amirqanku, ama yuyaychananpaq llakiykunasta, manataq atisqachu urquyta umanmanta. Dia tarinakusqa amiganwan, pay karqa psicóloga, chantapis creq karqa Diostatapi. Yanapasqa qallarispa, ñawirichispa kay Diospaq palabranta, kay libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3pi, maychus nin. Qan haych'awaygu paz tranquilidadpi, porque yuyaynigu confianzaygu qanwan. Kaywan yachachiy munasqa Emiliata, Diosman churananpaq tukuy yakiyninta. Emiliata qillqaspa yakiykunasninta Diospaq makinman churasqa. Diostaq unaymanta rikuchisarqa imaynatachus lluqsiyta ñawpaqman. Sichus kunan tiempo mana puñusaygi nitaq allinta mihusaygi chayqa churanayki tiyan yuyayniyta Diospaq makinwan. Tukuy confianzawan pay rikurichiwasun tukuy imata. Bendiciones.